ugovor. Original. Ova dva broda, to su dva broda iz Austro-Ugarske mornarice prije Prvog svjetskog rata, gdje su moji stari služili. Nadam se da će moja čera nastaviti ono što sam ja učinio i da će i drugi napraviti ovakve nekakve slične ambijente. Vidim da gledaš komoštre i kotlo. Vidi ovog lijepog kotla. Ali para mi se da ne gledaš za ludu, jer para da nećeš oko 7:30, a to je džusto vrijeme za poć na večeru. Pa bi te ja pozvao da idemo na onu drugu bandu, pa da nešto i konkretno probamo od dobre spize, ovega puta talijanske spize. Iako smo namljetvali, ja sam deboto rođen tamo, u Rimu, i volim talijansku kuhinju i volim ti je prikazat u pravom svijetu. Da pače. Homo čaj. Evo, a da je puna bila bi još bolja, samo što je samo za ljepotu. To je isto jedan lijepi prezent, jedan lijepi dar moga prijatelja Marlajsa iz Pelješca, mladog vinara našega, koji je najbolji vinar Hrvatske bio lani, mladi, i čini nešto da bi možda ono što sam rekao bio i nekakav mali restoran, ali to u buduće vrijeme. Sad je važno da ova skala parti ovdje, što je skoro partila na mene, ali dobro je. Dobro, možemo poći u kuću.